دم خوش تماشاوانین هجا هم بخیر هاتن برنامه اکنو آباسی روش و کردستان 24 روشا مافی مروف دادی آزادیا مدیا و هر وهاجی تفگر سیاسیا لگال بتایبتی پشت حولدان کودتای لشکری ترکیه و باکوری کردستانی دی فوکوس آیکیتیا اوروپا امریکا و هر وها یا رایا گشتیا نافخویی جی هری داوی ایرو دوزگریا دادگاه دیاربکری شش پارلمانترین پارتیا دموکراسیا گلن HDP به اگر اندامتی در خستنا تروری بانگی ifade کرنی کر. یک جوا پارلمانتران امام تاشعره دی تورامه یا دوم ده جستودیامه یا دیاربکری لگل تاشعر ام دی لسر وان بابتان راوست. اپراسیون مسئولی هین بری کو دست پی بکی لگل خواه هین تبلیغین آلوز در خستیه پیش. هزین هفپیمان عراق و هریما کردستانی در دورا اپراسیونی ریک کفتنه. ترکیه جی دخوازه دی بابتا مسئولی ده ببقودی رول. بغداجی رد دکی. وی اکید نافبینا هر دو دولتان ده پرسگریک پیکانینه. لسر هلوستا ترکیه، اگرین ترکیه در دورا وی پرسیده دی تورامه یا یکم دجی جستودیومه یا انقره امدگل پارلمنتری بری و اندام انجمن آک پارتی پروفسور مظهر باغlı دی آخفن. برز باlı بخیر هاتن کردستان 24 و برنامه باسی روش. اهلا وسهلا. کک مظهر اپراسیون مسئولی هین دست پی نکریه. لید ناف بینا بغدا و انکاره دا آلوزی لسر لشکرین ترکیه ناف خاکا عراقی ده هنه. اگرین ترکیه، سدمین ترکیه ین هبونا هز ناف خاکا عراقی ده چنه؟ که توزانی که براستی ترکیه و مذاکره کن بیشتر تذکره کد مجلس دا هفته چونی در بازکری قبول کردن دا جوه وردا دا و نقاشات دست پیکر لیبله حیانی نهانی زیکی 10 سالن و حرب سال به سال نودوه لیبله ای سال گوتن که یعنی ترکیه دوه دا بیشتر بیشکادن نویساندن که اف کسی که بیشتر ترور پکک ترینینه ترور داعشی او کتعده زور و ظلمه ترکیه بکم دی جیوان بسکنن هم دخوازم بوان را به هیزین متفقان را بوان را برابر بمشن بوان را لدیجی شر بسکنن لیبله که و قبول کرنشون دا حکومات عراق مرکزی عبادی لیگله گو چاوی ترکیه ده حریبه ده یعنی دوال مملکتی مده هیج بوی وی هاوی اب قبول نکن لیبله تزانی که دیرو که دام بزن مثلا که ترکیه موسیله هی لیبله نهانی براستی از ور تقبل نکم که یعنی دلی ترکیه ده هیجی وان دا بخوازن که هر یعنی تشتی که سر موسیله تی کنترل که چه بکه یا جیبی دست ها خند تشتی که ور نیاقلی من لیبله ترکیه تسینور خوادا مملکتی خاکاری و محافظه بکه او بس اجواره یعنی جویشن دا تشتکی که دیدم برچاوی خاطرنه او که نقاشا که عبادی دمشینه جی نه مسئله مسئله که او کسی مملکتی وی نها اشکال کرنه او کسی که اوال ور روشکاندن دانی همنا ببرادویل تلدیجی ترکیه تشتاکی ببیجه او به نوی کسی که دید بیجه یعنی برز باlı berdef ki حکومت هریما کردستانی سفین düzeyi بری چندین روژا دیار کرد سالا پار وزیر بروانیا عراقی بخواه سردانا هزین ترکیه لی هریما باشی که کربو ایرو چمالی دیشی درد کرد از دبیجم ایروجی از بوی وی هاوید بیجم که یعنی براستی ترکیه هم بیجم که اپراسیونه که لدیجی داعش دمشینه براستی و کسی ام بیجم و هرمانه گیاد خوازه که جوه اوه پاکش ببه جوه کسی که ام بیجم شهردار پاکش ببه اونا نخوازن که تشتکی وانی ببه یعنی حکومات عراق عبادی به نفی خواه نبیجی به فکر خواه به رمان خواه به پروسسی که بسری خانه بیجی او کسی دبی را دبیجی نه جوان دبیجی کینه ایگو جیرد بیجن برز بالا کینه ایگو جیرد بیج از ده یعنی از بیجم کید ببیجی برای من یعنی او نها حکمو او کل برهیه او که
سیستما کلور آوا کری که آوا کری بره که امزانم که دیرو که دا و مملکت یعنی دی عراق حکومت عراق حیانی که هبو قطعیت لب کسی دنیف خواده جهف جداتی تم مساعده جوان را نکر لی بله ایجاره که امریکا او دانا بیجن هیز داوانا دا کسی که حیانی نها بیجن کینه که نفرت که عداوت که مزن ده هندری خواده جوا جیرانا گیارا بیجن کرمان جارا کسی موسول را کسی سنی را او کسی که ده هندری خواده عداوت که مزن کرینی امریکا هیز داوانا ای کد برویجی ایات علاوی جی کی مینیوی و وایش کی مینیوی یعنی هون دبیشن لپشت فکر و رامانا عبادی امریکا هيا یان ایران هيا اواکی کنکرت اون دکارن زلال بک از دبیجم که اول ادبیجم اول او کسی کنا خازن یعنی الوه حرمه آشتی براتی هوا او کیند خازن لوا درنانا ام بیجن نخوازن که خلکی ور کسی و درنا بسری خوا حکمات که خوا آوا بکنه که کی و نخوازی نرندانه اونا لی بله کی نوانا ولی از بیجم یعنی تلی ایران جیتی ده لی بله امریکا جید ویشی ده انگلتره ده جی بریتانیا جی ادویدم ویشی ده امریکانا یعنی وانا ببیجه لی بله وانا نخوازن کل و درنا ام بیجن کسی که لی بله نهانی پر جارا تعدل ترکیه دکن لوا درناجی بلکه اون پر او ناکن تعقیب نکرده وقتا که به هرمی کردستان را ترکیه ام بیجن بزرگانی و تجارتی مطابقتش چیه کرد لورجی او کسی که ام بیجن محب امریکا محب ایرانه لحکومات پر نقاش کرد و چما تبی حکومات عبادی تفان سری خارا مطابقت چیت کی تفان را دویجه از تجارتی بکم لازمه تبر قبول نکی yani بیشین اوا کامزن دورد ماشینه yani استراتژی کامزن د ماشینه و استراتژی کنهانی حیانی نها او کسی کد گوتن ترکیه به داعش را الفتا خواهی پروپاگاندا قوانی رشد ماشاندن ام ناج نهاد بجنبرا ترکیه لدیجی داعش اوه که اپراسیون چینه که ام ناج برز بال وزیره دروی ترکیه چاوشوğlu گوتکو baştırın tişt operasyona Musul'de beşdariya hezin heremiye. Got ku beşdariya hezin Şia veki problemeki bingehine ew dikarî problema peyda bike. Ser vê babetê çi dibê? بله ورنینه یعنی ادویجم کسی که الحرم و اجماع چطور و مسئله زانن یعنی نه که مشکلات تورا مزین چیه که ام به هفرا جهف جداتی هف پراتی هف قبول نکرن یعنی الحرم عراقی الحرم کردستانی الحرم ترکیه جی که ما به هفرا بیجن به پراتی و به دموکراسی و بیجن به مافی مرو و به دیبرچاو خوانا اونا که تشتکی ورگا آوانه که مؤسسه که ورگا مشکلات هر کداره پردولی برای و کسی کلور حکم کی دمشینن براستی چتکن یعنی که ملوانان هر حیانی نه هم دنیارنا تشتکی ورگی یعنی تشتکی که کیفی مپی خواش بکه سرفرازی که بدست و خلک میل و درخه تشتکی ورگا نکرنه ترکیه چاوی خواد اوی کسی داتونه از و باش زانم یعنی از حکومت ده جهات مدیره لیبل از اکادمیسیانی میشه لیبل اوان الفتوان ام بیجن به حذکرنه دلی وان ده رحی وان ده به هبره یعنی پر کساره هیا بیجن آمیجی هیا یو بله یاتجی هیا یعنی الفتا ما به یعنی به حذکرنه هیا لیبل نه واتشتی که ام بیجن دخوازه هر روا در نام بیشتر تفاح حریا خاک یا جی هر تشتکی دل برچیم که از بر تو او خاور نیت خاط فکر خاورگاه هی از تخمین ناکم لیبله تزانی کو که دبری و والی موسیلجی وقتا کو بیشم و کامپا باشی که آوا کرد چه وان دعوت کردن گوتن داعش لوا داره وراستی تهلیکا کامزن جوه هرمی مراچید کم بله کک مظهر نها دیاره کو ترکیه جبو بشداریا ملیسین شیعه نراحتیه که خود یارد که حتی دبیجه کو ملیسین شیعه دکارن ببنه پرسگریک جبو آشتیا نشتمانی آشتیا جواکی پشتی
روشا پشتی اپراسیونا موسولê piştî ku Daeş hatî derxistin milîsiyên şîa dikarin bibine pirsgirêke. برای برای که نها براستی او تشتی کو یعنی لوی هرمی ما چی دبا اوی کو د جمعیت دا هاتی گوهرتن او تشتی کو یعنی تلیا کد وانده هست اوی وان چو کسین اونا به چه هاوی آوا بونه و تشتانه یعنی و ایرشانه و اوانا به چه هاوی آوا بونه که مریال وان نهرد براستی مشکلات که مزن لوره و مشکلات جی که جبره دا او ایاد علاوی تشتکی مزن لجام شیعه سکنه و ام بیجن ملیسی شیعه او کرن یعنی الپشوان سکنان هیزه که مزن جوان را چه کرد لدی جوان جی کسی که دی چه بو یعنی کت تشتکی ام بیجن نی نتوی چه کرد تشتکی که نی طبیعی بو کت مؤسسه که ام بیجن یا تشتکی هیزه که نی دینامیکی جمعیت ده هندری وان بخوادا ناتی تشتک ور چکر هر کو داره دوری خوا مشکلاتی پر مزن دکه یعنی نها تشتکی وانی الور هیه ابراستی کک مظهر نها سروک وزیر عراقی حیدر عبادی گوت با اوای که اشکره گوت کو بلا هزین ترکیه نفکرن کو لویدری لسیرانگه هینه هر وها هزا هشتا شعبی وسا دیار کر گوت کو ام هزا ترکیه ناف عراقی ده وکی هزکی داگرکره می ببینن گر لور بمینن حتی ام دکارن شری واجی بکن از یعنی که محقق یعنی تهلیکا کوانی ریسکی کوانی نه بله هیه یعنی اما اوی دویزم خلکی وی داره کسی وی داره هموالتی وی داره لبله جوی هاوی که یعنی که ببینن ترکیه براستی لدیجی او کسی که تعدیل وان دکل دیجی وان دسکینی اونا که وقتا ببینن اونا لشکری ترکی محافظه بکنه یعنی هموالاتی بره محافظه بکنه ایجاب که علاوی یعنی تشتکی یاد علاوی تشتکی بکن ناکه از یعنی لبله که نها اوا ترکیه استراتژی ترکیه بوی که کسی تعدیل دونه هندوری ترکیه جی ام بیجن اوا که دمشینه استراتژی که دمشینه دبیجی از دخوازم او کسی که بنيتا كخراب بتعدا كال تركيا بكن خونا كبرجينن ياجي تشتكي دبكين از خازم كوانا للدري او نيتا خراب دكاري تشبي بريز بالي او نيتا خراب دكاري تشبي كاكي او نيتا خراب او داعش مثلا تل تركيا بومبا وتقينا كاكي من يعني او داعش تل وادرنا پر اوات كا يعني پر زور ظلمت كا تشتيباركات كا يعني اوی که ترکیه جوی شی پر تعدا که مزن دی بینه یعنی بلکه جی دوی هرمه دا تعدا تورا مزن دی ادویجم ترکیه و هرما کردستانه یعنی داعشه تعدا پر مزن دی بینه یا ترکیه دخوازه که وانا بسکنینه یعنی وی از دخوازم وی شری الور بسکنینم یعنی هی ناتی هندری منه هی ناتی مملکتی منه از دخوازم کلور بسکنین بله براستی اجي قبول دكم يعني ريسكا كا تهلكا كا مزنه لبلا تركيا او كسي كود خازه هر للدرك كسي كي محافظه بك ام بيجم هر يك كسي كو فكره خا هر الودره تهلكا بسكنينا ابزانه و كو ريسكا كي وانيجي هي لبلا تشتك ورغوجي هي التدبير ويجي لازمه بستينا كك مظهر هر وها سلوك وزير تركيا بنالي يلدرم وكي برسيف ج هلوستا حیدر عبادی را دیار کرد گوت کو لعراقی جشست ولاتان زیدتر دولت عسکری وان لوی داری هنه او دولتین کو تو تکیلیه وانی حسی و تو تکیلیه وانا فیزیکی جی لگل عراقی تونه چما جبو مد بیجن درکوین یعنی بینالی یلدرم دخوازه چی بیجیل گورا باوریات بله او دویجم که اونا براستی نها ما حکوماتك يعني كنت كانوا يشخر مخاطب بكي تشتكي دبلوماسيا كي بيرا بمشيني تكانوا تشتكي جوي بخازي مطابقتك تشي بكي العراق هي تنه يعني كسانا جدوالا دا جدنيا دا لبر دوالا لشكري وان لورن مؤسسه كيف خاطر خاطشتو خازنه ورقا آوا كرنه اونا تعدیل خلکی ورد کنه الجماعتی ورد کنه لبله تعداد کتورا مزن به آبوری و به سیاسی
آتورا مزن دوا لترکیه دوله بله ترکیه دویجی که وقتی تعدیل مبو چمال ورنه ببن از لور ببن ما باشە ناخۆ چما تورکیە لەگەل عراقی ڕێکەفتنەکەی ناکەی مەسەلا دوێ چەرچەوەیدا لێبارێکێکی لە بچاوی بکە یعنی ئەو دەرێک و کەسی کۆوی داوت کردی باشیکە تزانی کو بێژم واری بوسولە و هەرەمە کوردستانی مساعدە کردیش بۆ یوانداری ئەم بێژم کو یەکی کەسێکی دڵ تکری تێ مساعدە بکە بێوەرەوەرە دێژم تورکیە هەرە بێژی لێ بەلێ تورکیە ئەو زانی چمان نخواشت بەش بۆی وی هاوی از دویجم لترکیه نقاشا او طبقتا کو ده 1904 دا چی بی لوزانه دا لیبله او مطابقاتا تی نقاش کرن لیبله دوی مطابقاتا دا ادویجم بلکی جنبیت جیزانه که موسول ادویجم پرچاکی ترکیه و او ناتشته که ور دویجم که عجب ترکیه نیتا که خوانی هیا لیبله از وی براستی و زلالی و نب سیاسی یعنی بله دبیجن گونیتکی ترکیه هیا کو دخوازی حرمین عثمانی امپراتوریا عثمانی جنوب دینی مصادف بله نه کک جمال و نراسته از یعنی از وی بچاوی دویم نراسته بله ترکیه یعنی نها حرمی خواه هیی ام بیجن ولاد خواه هیی حری خواه هیی یعنی به حکم که ام بیجن به پرفورمانس که مزن رابرد کی آنجا محافظت کی یعنی جخار نارا مشکلات ندیجی چینا که ناخوازه که مشکلات چه بکه از به باش سانم یعنی هر کسی کد او واندا ولاتی واندا هی که مشکلات وان حل بیش ترکیه را تشتکی باشه لی بله بچاوی نها دوالا دا د سیستم دنیا دا لی بله وش باش زانن که که جره که مشکلات که و نزعا که و نزعا در دور خواجی هر کداره ام بیژن تعدیل که ترکیه دخوازه کل در دور خواه تعدیل پرتنه یعنی بله کک مظهر هر وها سپیکولاسیون که دریا گشتی ده سپیکولاسیون که تی گوتن کو ایران به دسته دستلات ناوندی یا عراقی یعنی انگو به دسته بغدای و هر وها به دسته هشت شعبی دسته وردانی دخوازید مسئولی ده بکی و ترکیه جی دخوازی رولکید مسئولی ده بلیزی گلو اف سپیکولاسیون چند راستل گرابه؟ نه ولا از دبیجم سپیکولاسیون اکاکو یعنی اوه پری یعنی نی ام بیجم بطال و از دبیجم لیبل ایران براستی دوی هربه دا دخوازه که یعنی اوه خواه هوا نفوذ که خواه مزن هوا جبوی چه؟ جبوی پر تشتانه یعنی جبوی تشتا تورا اول ام بیجم و اوا گیشکا یعنی دواله دین مسلمانا گیشکا جخارا رقیب تبینه یعنی او دواله کو ام بیجین ترکیه تنینه و دواله دین مسلمانا گیشکا جخارا رقیب تبینه لیبل دوی کو وانا جی فرسند دستوان کفنه لیبل ایورن لمن زور ظلمه بکنه تشتکی دیروکی جی دبیجین یعنی پر هین دیروک بدور دخل دبیجین کو وانا گی ام بیژن جه اویدا تینه جه نسلی جه ایدئولوژی ام بیژن جه طرفی یزید تینه لبله جه طرف حسن حسین و علیمه وانا زوره که ظلمه کرده من لی فکر که وانا دو کورده هیا رفلکس کی وانی هیا راستی هم وزانن یعنی تشتی کی وانی هیا دخوازه که یعنی لبله بیجی که از نفوذ عملوات دوالانا چه نبه از خواده اوه دا امانت دا حسناکم از خوازم نفوذ عملوان هبه لیبله پر جیاجی امزانم که تشغلات چه دکه یعنی تشتیوانی کریجی حیان همزانم لیبله لسوریه ورگانیه بلکه لحرمی کردستان ورگانیه از زانم بلکه اون پر اوه ودا نگوتن لی از زانم یعنی لحرم کردستان جی دخوازه که پر تشتیوانی یعنی پر جیا تشتیوانی هر وها تی گوتن کک مظهر تی گوتن که رونشتوانین خلک مسلی سننه و بشداریا دستیواردانا ملیسین شیعه دکاری دوره پرسکره که کلوی داری پیدا بکه اف هلوست یا وزیری دروی چاو شغلو بخابویش از براستی یعنی اویوان پر یعنی اویوان بیجین دتایی از پر نزانم از وی زانم که
نها ایران براستی که مطابقت به امریکا را چکروشن دا لیبل دبریوه و دوالانا گیا ام بیجن جیرانی وانا گیا براستی ندخواستن که زور و ظلم ایران بکن یعنی ترکیه جی هرما کردستان جی و دوالی دنه ای مسلمان پرکا جی یعنی دست خاندان بر ایران که ام بیجن و دوالی دن زور و ظلم کلی نکن لیبل که اوا سر خارا کرشن دا اجاره و دوالان دن مسلمان اوا کا سیاست کا لسر مذهب آدمشینی براستی و سیاست لسر مذهب مشاندن تهلیکا کا گله کی مزنه لیبل سیاست کل سر اتسیت دمشین جی براستی نتشتکی باشه نتشتکی دورغیه اوجی تعده امزانن کل و هرمه پرو پرددش بوی چیش بوی کو امزور باش زانن کو هرمه ما کسی جهف جداتر پر گله کی هنه یعنی ام بیجن لهرما کردستان لهرمی ترکیه جی یعنی ترک هنه کرمانج هنه بیجن فله هنه پر کسی جهف جداتر هنه کو سیاسته که هیزه کی تب هر او جداتی که هوی جهه کی هر کسی که جهف جداتر کو ته هیزه کی سیاسی بدیوان ته هیزه کی لشکری بدیوان مشکلات هر کدوم کرد و هر کدوم مزنده و یعنی نزاع هر کدوم مزنده ولی بله بریز بالا هر وحد دروشان مسئله ده وسا دیاره که هزا نافنتوی فوکوس خستیه سر تکبرنا داعشی اپراسیون رزگار کرنا مسئله او تکبرنا داعشی لی روشا پشتی وی دی چلی وره نرخاندنا ولی سر وی بابتی چیه؟ از که ولی از دبیجم یعنی جوه شوندا اف کسیل موسله کلور یعنی همولاتی موسله استاتیوی کو بچاوی ببه یعنی کسی که کو هیزی وان و اوافم نقاشانا گی و مشکلاتانا گی جبوی کو جداعش پاقش کرنوشندا چطو ببه جبوی وی الدبیه زاتن یعنی جبوی وی و نقاشا چهدوی جبوی وی و هاوی و مشکلات هر کداری مزندبی از دبیجم ام لازمه کو گیش کی به هفرا ببیجم کو اب کسی موسوله دخوازن چه دخوازن کل ور چاوی سیستما که آوا بکن یعنی او بچاوی و لازمه کو گروانا بکن لیبله ام ببینه یعنی بله سروک برزانی ده همی هفدیتنین خواه دیپلوماتیک ده بتایبەتی لەسەر ڕەوشان مووسولێ خواست ئانی سەرماسێک و ڕەوشان مووسولێ بەریگۆ ئۆپەراسیۆنا مووسولێ دەست پێ بکێ ڕەوشا پشتی مووسولێژی divê bê مناقەشەkirin û bê ser mêzê û li ser bê axaftin ku xelkê مووسولێ etnisîteyên مووسولێ vekî gote destnîşan kirî rengên مووسولێ olên cuda li مووسولێ got bikaribin di nav aştiyekî civatî de bi hev û dûre bijin xwest ku vê babetê bênê سرمێزا پلاتفۆرمên navnetewê از ورد یعنی والا از دبیجم براستی یعنی کک بارزان کوچتو گوتی اجی ببیر هم فکرم یعنی قد تو او تننه یعنی تو او مجبور تننه لیبله امر زانبم کو ای کل ور اپراسیونال که لیبله او دخوازن کو تشتکی الور بگهرن یعنی جمعیت و روشاوایی ام بیجن اتیسیت هوایی ام بیجن باوری اوانات تشتیوانات کو او بگهرن بلکه تشتکی ورگانی سرور چی بکه لازمه کو ام وان مساعده نکن یعنی اوام مجبوری هاوی را از بیجم اجوار تخمین دکم کو براستی لبوسله دخوازن کو تشتکی امثاله کی اول نشان بکن یعنی تشتکی چاوی دخوازن چی بکن تشتکی ورگا کو حیانی و هیزن متفق و تبع ترکیه جی لوه هرمه راستی او کسی کو طبیعتی لور هبونی او کسی هموالاتی ور او کسی کو جهب جداتر ام بیجن لور جیان خبر دوام دکن به خواستن آوان تشتکی چی نکن مشکلات حل نابکه کی یعنی خواستنی وی همولاتیا کو نه شونه او هر کداره مشکلات لازم هم لوی بنرن او کسی که خواستن لور اپراسیون بکن خواستن همولاتی موسوله بکن خواستن کسی ای خواه بکن کوی خواد کنه مرزانم که مشکلات چهت کنه لیبله ترکیه دکلاره کر و چند نقلاجی گو
از دخوازم لوی هرمه لکی داره جی لموسوله جی لوا او باجاره دجی او کسی ور کچت خوازنه برا هوا آوا بله بله از المملکت خواجی ورگا او دویجم يعني سياستك ورقات ماشين البرجي ورقات خازم لبلد تشتكي ورقات بوا مشكلات هر كداره هين بتشوك دوا يعني هين كولاي حل دوا هر كداره جراند دوا بله گلکی سپاس پروفسور مظهر باlı اندامه انجمن AK Parti و پارلمنتری بری AK Parti کوتو برنامه باسی روش ده بیرو راین خطان تماشاوانین هجا به تورامیا دوام ده امدی روشا پشتی کودتایا لشکری لی ترکیه پشتی حولا کودتایا لشکری یا پازده ترمه روشا حقوقی روشا مافی مروف روشا پارتین لیگال این ترکیه دیگل پارلمنتری HDP ایمان تاشیار جارك دين سلاف تماشواني نيجا إيرو دوزگريا ديار بكري شش پارلمنترين HDP و خوندن ifade bankerin ifade یک جوان پارلمنتر امام تاشیره نهال استودیو امیل دیاربکری امام تاشیر آماده و امپیره هف بیونی دکن سلاو که امام تو بخیر هاتی برنامه یا باسی روش سلاو ایوار باش که امام امجبور دست پی بکن ایرو دوزگریا دیاربکری تو و 5 پارلمنترین حوالیت جه پارتیا دموکراسیا گلن HDP بانگی ifade kirin be egera kuhun endamê rêxistinekî terorîstin vê babetê tu karê ji me re pêşî zelal bike. Belê. Li Tirkiyê demokrasî nemaye. Ê ku hatine hilbijartin, bi hilbijartinê bûne parlamenter yan jî bûne şaredar sîstema Tirkiyê dewlet dixwaze wan bi zorê ji wî karî bigire û wan bavê zîndana. Min ez û hevalê xwe weke partiya me tev em nêzî bi 100,000 deng gel daye me hilbijartiye û meşandiye parlamentoyê. Di wê temsiliyeta me ya parlamentoyê parlamenta Tirkiyê ku em piskirêka Kurda, piskirêka Kurdistana Bakur, piskirêka Demokrasiya Tirkî û maf û heqê Kurda bînin ziman. Par van çaxa li Amedê li Sûrê ew hatibû çênavê qedexekin dest pê kiribû û hêjî ew qedexebûn dest pê dike nêzî 25,000 însan mirov li Sûrê navçeya Sûrê dijî ewana yek ji wan hêj neçûne malê xwe malê wan xera kirine. Li ser wî me jî weka wekîlê Amedê weka wekîlê vî gelî weka me 100,000 deng stendiye me xwest evana me got heqsiziyê li Cizîrê, li Şirnaxê, li Nusêbînê û li navçeyê dinê, li bajarê dinê û qetlîama me got hûn heqsizî dikin hûn çima wisa dikin gereke ev piskirêka Kurd bi rêkî demokratîk bi rêkî bê çareserkirin bi diyalogekî bi hevdîtina bê çareserkirin dewlet û hikûmeta AKP ev ya qebûl nekir ji me re got hûn çima wisa dibêjin em ê we ji parlamentê bavêjin. Ji ber ku hûn aştiyê û dixwazin aştiyeke civakî aştiyeke niştimanî pêk werê ji ber wê yekê jî ê min û ê şeş hevalê min ê ku 5 hevalê min ê ku wekîlê îro dadge bangî wan dike ser vîya tenê ye me em çûne me gotiye win çima wil Sûrê
دوراوی دیگرین دور ده انسارو کنه انسان هنه جن هنه خورت هنه گچ هنه اختیار هنه کار لوره زیرتر کاره کی پر باشا ککی مام د مدیا ده gelekî li ser tê rawestandin ku desthilat bi giranî dixwazî werê ser HDP Partiya Demokrasiya Gelan HDP heta duhî di civîna parlamentoyê de hevserokê HDP Selahattin Demirtaş dest nîşan kir got guvaza xeftinê dikim lê kanalekî medyayê got axeftina me bikaribe biweşênê jî nemaye. بله آخافتن مدیایا آگد بیجن نتوی آ ترکی یک جوان باسا خبر و نوچه HDP ناده یک جوان باس ناکه خبر نوچه HDP ناده وان نیزی 6 ماهایه یک جمع در ناخن تلویزیونا و وان نوچه نادن جخینی ویا ایک نوچه مددان اف تلویزیون کب کردی و بیجن ایک لگورال کردستانا باکور وان تلویزیون که لوری او دان نوچه اددان واناجی تماما قدغه کرن 11 تلویزیون 12 رادیو وانجی تفگرتن یعنی امکارن اوها بیجن لی ترکی دموکراسی نمایه و ناوه ما ناخوازن د نوچه وان دایی در باس به ناوه پارتیا HDP یا سلاحدین دمرتاش یا یکی جمعه ناخوازن د HDP پارتی در باس بکن و د نوچه ده وکا نوچه بدن ancak ev serme şirove bikin ev bejin evana teröristin buna terörist nava teröristane o jibuna xatri wî jî mafekî nadin me ku em televizyona de em fikr û remanê xwe di rayegahên de em fikr û remanê xwe bêjin ku em viya dixwazin em dibêjin ji bo lêbirêta şerberî demekî Kurd û hatine Başûrê Kurdistanî wekî delegasyonên hatine Başûrê Kurdistanî tu bi xwe jî di nav vê delegasyonê de bî hewdanên Kurdistan 24 bi xwe jî çêbûn got bikaribin tesîra danûstandinên we li Başûrê Kurdistanê bikaribe bêne ser ekranê xwe vê demê me nikar yanî û nehatine serqada medyayê niha ez vê pirsê ji we bikim hûn hatina we Başûrê Kurdistanê ew pêşewazîkirina we danûstandinên we we çawa nirxand. Hatina me ji bo her çarperçê Kurdistanê di nava Partiyê Kurdistanê de û di nava gelê tema her çarperçê Kurdistanê de tifaq û diyalog bêdanîn ji bûna wî bû. Em Kurd li kîja perçê Kurdistanê ku serkeftinekî ya jî şixinî serkeftinê tişkî ne baş bê serê wan ta her çarperçê Kurdistanê jê tesîr digire. Ji ber wî hawayê Rojavayê Kurdistanê ku serkeftinek hebe Kurdê Bakur û Başûr Kurdê Rojhilat jê tesîr dike. Lê Başûrê Kurdistanê ku serkeftinekî hebe em tev jê tesîr digirin ya jî li wirê şerrekî hebe em tev jê temamê Kurdê heça pejek tesîr digirin. Ji ber wî weka Kurdistaneka azad Kurdistana Başûr em hatin wirê li wirê têkilî û tifaqiya me li ser viya bû me got yek em tifaq û diyalog di nava temamê partiya û gelê her çarperçê Kurdistanê de hebe yek armaca me hebû. A di doya li ser çapmeniyê ragihandinê em hevdû reş nekin bira dîsa têkiliyê me hebin em werin ji hevdûra rûbirû fikr û remanê xwe bêjin ku dibe li hem berê hevdû fikr û remanê me cuda cuda bin lê weka reşkirinê li ser çapmeniyê em vê hanê neynin ziman. Başa keke îmamgava got hûn hatî vê derê yani ew îmkana got hûn derbikevne medyayê û behsa danûstandinê xwe li vir bikin ve ew yek nekir û vê derê we nexwez got hûn derkevne pêşa medyayê niha jî û Tirkiye û gazina dikin û dibêjin çima mesela
medya Türkiye medernaxi medya. Yani evne ne paradoksaka. Gerek ne bu unveder derkevne peşa medyayı. Gava gun hati ya wure mego min Selahattin Başkan Avago pişti her hevdîtinekî daxuyanî dan tamamen medyaya wîrê a Başûrê Kurdistanê tev daxuyanî fikr û remanê xwe tevara hevpar kirin. Lê me got heta civînê me hevcivînê me çi me programa me de tamamê partî û Rêxistinê Kurdistanê de hevîtine bû merteba de jî vêya kir Kurdistana Başûr merteba re jî kir piştî ku xelas bibe em ê fikr û remanê xwe ji çapmeniya re par bikin û me wisa jî kir eşevê dinê televizyoneka başûriyeka din debûm îşev li virê ne hevalê me dinê jî wisa dîsa ku Kurdî zanibe evî hanê li çapmeniyê de televizyonê em bêjin Kurdistana Başûr de fikr û remanê xwe dixwazin bêjin ji ber wî me nexwest bira piştî ku xelas bibe hevdîtinê me meloma agahdari ya jî em bêjin programê televizyona em beşdar nebûn sebebî wî ew bû û xwe piştî ku Selahattin hevdîtinê me hev serokê me Selahattin Başkan teva çapmeniyê de jî fikr û remanê xwe got. Kekta şer îro hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk BDP Kamuran Yüksek hate azad kirin. Ev ne sinyalek baş il gora behveriya ve azadkirina wî? Valla yani em dixwazin yek insanekî di zindan da nemîne her hele wan insana insanê siyasî bin û ê Kurd bin û ê welatparêz bin û ê em bêjin pêşverû bin em naxwazin di zindana de bimînin hat berdana wî ku zindanê hatine berdana wî tişkî pir baş bû lê şeş mehberê wextê ku birêz Kamuran Yüksek girtin avêtin zindanê di girtina wî de ewha gotibû yani ewka girtina wî sebebê wî gotibû Kamuran Yüksek çiye axaftin kiriye ê ji xwe partî ji bo xatirê axaftinê re fikr û remanê xwe ku bi siyasî fikr û remanê xwe karibin lê cem gel bêjin yani ku partî serokê partiya neçin fikr û remanê xwe eşkere bi rêyê demokratîk li gora hiqûqê wî welatî ku ne bêjin dawiyê jî tên girtin li Tirkiye wisa ye îro jî wî berdan yani girtina wî jî wisa bawerim siyasî ye berdana wî jî siyasî ye dibe ku em ji her tişkî bûyerekî ku herênî em pê kêfxweşin em dixwazin li Kurdistana Bakur û her çapertê Kurdistanê ol tamamê dünyayê ev siyaset de ji bo siyasî ek siyaseta demokratîk digire ne girtin û nekeve ji bo xatirê fikr û remanê xwe nekeve zindana Kamuran Yüksek jî ji bo fikr û Belê ger azadkirina Kamuran Yüksek siyasî bê ger azadkirina Kamuran Yüksek siyasî bê ev na wekî sinyalekî hûn dinirxînin yan hûn di wê bahweriyê de ne ku dem hat û ew hate azad kir. Hala sinyalekî zahmet e çünkü em li pêvajoya Tirkiye piştî 15 Temmûzê ku ew dibêjin ew cemaet Fethullah Gülen ku xwest darbe bike û piştî wî jî darbeka Erdogan li Tirkiye çêbû yani heta ji 15 Temmûzê û ji par heta vide salekî heta virde tu emarekî tuneye ku vê piskirêk ji bo xatirê ji bo aşîtîkî were ji bo çareserbûna piskirêka Kurdistana Bakur ku ji bo çareserîkî hevdîtinekî çêve heta vêga te emarekî çênebiye piştî salekî şûnde û hele hele piştî 15 Temmûzê heta vêga bahana wan em bêjin FETÖ dibêjin ew yani cemaet Fethullah Gülen bû lê berê xudan Kurdistanê 12,000 mamosteyê Kurd ji karê wan destê wan em werne ser wî wêneyî kek îmam em werne ser wî wêneyî rewşa awarte piştî wekî te dest nîşan kirî piştî 15 tirmehê bi egera hewdana kodetaya leşkerî li Tirkiye hate ragihandin ew rewşa awarte hîn jî berdewam dike û heta hate dirêjkirin sê mehendin. Rewşa awarte
bi giştî çi bandorê li Tirkiye dike û bi taybetî çi bandorê li Bakurê Kurdistanê dike? Berê rewşa awarte a piştî 15 Temmûzê ku li Tirkiye çêbû yani ji bo çi dibêje hinek xwestin li Tirkiye darbe bikin û di nava leşkeriyê de me jî wan girt em mecbûran xatî wî rewşa awarte çêkir. Ev ya dibe ku ama ew rewşa awarte ku li temamê gelê Tirkiye û Kurdistanê zêdetir bê armanc ku were serî ew dibe tişkî dinê. Li Fransa jî 6 meha rewşa awarte dewam kir lê li wirê 12,000 însan mamosteş karê xwe nahavetin avêtin ê bêsûç. Li wirê em bêjin 11 televizyonê Kurd yani li wirê televizyona nahat girtin li Tirkiye çi bû 11 televizyonê Kurd yeka ku Zarok TV dibêjin û belkî hûn tewjê we dîtiye ji bin zaroka nûçeya de ji bo zaroka programa çêdike ji bo zaroka weşanê xwe bi zimanê Kurdî dike ew hate girtin. Temamê rojnamevanê piranî rojnamevanê Kurd ketin bin çava avêtin hefzû zîndana. Yani ew rewşa awarte anîn ser bandorekî li ser Kurda zêdetir çêkirin û di wê bandorê de qayyum avêtin li şaredara nêzî 30 heb 28 heb şaredar girtin wana ji dêla wan ve memûrê dewletê dibêjin weka qaymakam û weka cîgerê waliya avêtin şûna wan û wan ji karê wan girtin evana bi hilbijartinê hatibûn. Yani dewlet tişkî wisa tune ser riyê dunyayê ku yekî bi hilbijartinê were tu rewşa awarte bikî û wan herî ji karê wan bigirî. Çikî rewşa awarte ji bo Fethullah Gülen hatiye. Ji bo piskirêka Kurd nehat. Xwe piskirêka Kurd de salekî ye zêdetir şerekî berdewam e Belê azadiya medyayê li Tirkiye Rojava wisa dinirxîne Rojava Amerîka Human Rights Watch rapora xwe belav kir ku azadiya medyayê tê bin pêkirin li Tirkiye lê rewşa got bi Bakurê Kurdistanê vegirî dayî rewşekî taybet ew kanalên televizyonê got bi zimanê Kurdî weşan dikirin hatine qedexekirin û di nav beyna wan de Zarok TV. Yani hûn wî resmî çawa dikarin ji me re şirove bikin. Yani weka min berê jî got vî tê wê manê ku vê rewşa awarte piştî 15 Temmûzê li Tirkiyeyê çêbû ew ji bo Kurda zêdetir bandorekî bide ser gelê Kurd wan têxe bin ewkê destê xwe û wan bide tirsandin. Ji ber wê li ser weşanê û temamê rojnamaya vanê Kurd piranî avête zîndana û piranî weşanê Kurdî û li ser dawa gelê Kurd ew ku fik û remana meriv karibe wan televizyona de bîne ziman wana anî ew hate girtin. Televizyona Alewiya hate girtin. Televizyona ku ew ku em bêjin demokrata pêşveruya hate girtin. Birêsta şehrestê me pirsa xwe dawî bi awayekî gelekî Kurd gowan bigirine desta. Niha berî demekê partiya wa Partiya Demokrasiya Gelan HDP biryar girt ku gojdadgehan me bangî îfadeyan bikin jî em naçin. Pirsa min ji te ye tu yekî ji wan kesê got hatiye bankirinî îfadeyê tu biçê dadgehê îfadeyê bide. Na ez naçim dadgehê îfade nadim. Çünkü ez hatime hilbijartin û wextê ez hatim hilbijartin di hiqûqê Tirkiyeyê di hiqûqê wan de ez fikr û remanê min ez karibûm bêjim wextê van fikr û remanê xwe bigotiye wextê ez me parlamenter mi gotiye evana nikarin min bangî dageha bikin. Ancak wextê parlamenta min xelas bive
پشتی 4 سالا شونده که سوچکیم هبه مکارن بکن تشتیک وان کریه به حقوقه براك بحقوقه نه حقوقيه ام ناچن دادگاه بله. لی بزور مبون ورن مب کلبشه بکن بفن بله. او نکام تشکی بیش بله gelekî spas parlamenter İmam Taşer parlamenteri Partiya Demokrasiya Gelan kuş stüdyamil Diyarbakır Türkgelman. ای سپاس دکم سباش تماشاوانên hêja vî awayê em hatin dawiya bernameya me basî roj ya îro heta bernameyek din a basî roj her şad û baş.